والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Watukufu wahemasiwa ya hatu ya Komoro, Mwenyezi Mungu yageu ya hifadhi no wadeunu insha Allahu taala. Nyonti pia mwishia ye amri yahe raisi daula ya ukaya ina mchanganyo wa dini uzili hana abora jamaa raguma zizili hana abogi umere amri awe maelezo ya raisi daula kabana maelezo guma kauka la shaka wakahamba gyao haudungaizo anikiwa uno watundi wahonono no wabirilyao ensi nezilo hunule menguni ekeli zendao ne malalao nezenongozi gyao wondo dhamana ya uhifadhi ya amani nono wahuwa nada magemba bi rezidishao Sayyid Raisi hahustehi ilmu hahustehi umkonsi wa hatu wakimasiwa ngabo mkonsi wakitalabati ilm wanazioni ngabo wa mila ngabo wa siasa hamadekeria hamba siuga utanganya haba zimasonti pia benge hariparabanu o jumla ya ho wanazioni wahema siwa yabo kabati shaka ena utibanu sirilo banu sohonsi ngasibadali yahe mrati gwamba kagya parwa bakaritsuwanyisa mkate wala karyani kwa riali sha'ari parabanu rigeri kema badali yaho talabati ilmi no wanruwae maswanu wanti pewa walillahi alhamdu wanti wa islamu ukaya bagiri muhima muhima huo ye Qur'ani na mtume no wa islamu do wahaba ukaya vega muhima na mziyeze rongoza dini za ufanya hata umuhima huo ulawe wengeze rongo hizo hetifaki yaho wanazioni rilo banu rombo Mwenyezi Mungu ka owaso banu wonti pia ngwao banu alijagyo shinda itanganyi heba zima ngasi oharima ya amri tahta ya he amri ya raisi nano wanruwahe maswati pia ikao walillahi alhamdu sizi sila iyo zidishabo ndoka zirongozi no pia zirengo uharimaza za Kiislamu pia nane zentiboko zote za Kiislamu mwishia Makka na Madina onde mahala rude qibla zirongozi no zibalo hata za Kiislamu pia hata makafiri mwishia Faransa wakondo karibu nao yemisihiri wamosho wanruwado saleguma ibalwa wanratirahu lahoni abenge wanruwashashi ritona zorenda au ritona malalao ritona lapitali lapitali ya hatu nileda laula hatu de hifadhi ya Mwenyezi Mungu na wende ya arambia uka khudhu hifrakum abenge hele dina lahi talabati ilm ngari mjulizaoni ngoti pia ukaya amri ya tola ne raisi daula ngiyo wajib sonti pia aristehi haukaya iyo ikahuga hasababu ya hifadhi ya hatu nobiriliatu hatu ne amani Mwenyezi Mungu arihifadhi fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin aunde maelezo mufti wanazoni ngwa ubanu wagodunga wonti pia waeleze elimu yokuka ngasibati rais alqudha tafadhal watukufu maulama kwa ujumlifu hanyu watukufu mdungao ezambishihanao warumaze zana za matangazo za hatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu amadena mna madunga ombuo wa samahatul mufti haubuwe mahadithianu haelezano ka haeleza uka rihudhurishi wana rais wa daula ikao hasibabu ya muhima
waho wade wajiro harmoule mengu jumla wade kao hamade heli zambishihana mpaka do wakati lono unu kautsina dalao la urenga itsondo andu jizia nemi hunsanyiho nemi kayo bazima ya wandu wenji ngwaja ilia walillahi alhamd rais wa dawla zidhamana hizo hazirenge hari khutubia hau jumla hau baya haina ndongo ya mkomori utsanganyiha ranzi mashuhulia hatu zizoya waringo yafanya ranzi hena bahanu ba uhonsanya wenji ranzi mabunjilio ranzi ya kisiasa ranzi ya kimila ranzi ya namna yonsi pia hazia izo zonsi pia hakauzifanya haudunga hindi haudungia mashawiri ya hema dhamana wa honono wa hensi ne mashawiri ya he namru dhamana wa uhifadhi wa usalama wa hensi au kama ndeheli ya hamba kabati zijo ufanyishi hekalu kwa tina mo kabati zijo ufanyishi hekalu kwa ti wanono amge lazima hena namna ya uhifadhi wa unono waho wanadamu zifanyishihe haruma wakati hamandawu amonga abo kwezi watukufu wa Komoro dohwele wa ukaya vanu gabwandu ambesewa ile waonai au kanga wandu ile wakawo wade kotsi hunu nabo sisi wasarele waka au wadengu wa hunu harume maswa ya Komoro au kangu wa mawore yabo sikartu kalilia yabo wisauja abonga rizidishao hifadhi namna ya uhifadhi ili wabaki wasi utije hunu shemrujo amba ukaaba nu wade kotsi hunu ngo mawore mawore ho lahu abakubali harenge mawore haiba wanu shasinga rabawo mawore Komoro abunga bungari hasibu yoka pakande da kaino namna riduga we matangazo lokao wade nguo mawore abungari hasibu ka nguo Komoro iyo ya handani ya bili hamande namna mufti ya hamba bankabati commentaire wala kabati hoja wala kabati jao okanga soto ni mumvuli wa rais wa dawla abunga rais wa dawla umlu hari para amba uka tapurire ngao ya baha ya bili baada mashughuli na baada izolazi ya pia abangarizi yao ze jamaa zo misirini ngarizi yao ne juma hauka yaunde mahala ya baki onruwa tsanganyo hawinja ba abange abo karisina commentaire zinji ngari wazaoka o wadengo hono maswani rudi kango hono maswani abo ngari wazaoka haina hadhari zonsi pia nge lazima zirengwa hau bazima abange nyode maana ikao watukufu likubaliana ne rais wa dawla ukangio haki ze jamaa zizilwa ne ze juma zizilwa haulindia o wakati ujao insha Allah sharitafikiana nukta nzima ritafikiana ukaya haina wakati wa swala na bake mwanadamu mzima yende haruma msihiri yarenge mekro ya wadhini haujuzauka wakati wa swala unjia baada hawadhini yakaze hindi yakaze ala sallu fi buyutikum namsalu malahoni hani wakati mrajino harumwezi za fiqhi za kihale zohanzi hauka ala sallu fi rihalikum abunge hizo watukufu hizo zonti pia hiyo hifadhi ya ho wanadamu sena baada hawadhini yatibaki yabo bajoja mru sheika hawadhini na beu msihirende zahe wakati uwe ni zabaki enamrungu jo swale jamaa yene mshene mwana hondani insha Allah haukai jamaa hamano elizahamba inu sunna habonge sunna iyo wandu kwa na udungi ya sunna wandu wajangamize ekai sunna ekai dini nge amrishao wandu areti fardhi no wavuke ko yajo amba sunna habonge zero wambao gari wambao ka riumbisane harumwensi ya hatu rirudirelewe harumwensi ya hatu rirudirelewe kangasi wakati wa dharura wandu helewana kalsi wakati wandu jia haruma mafiti na ufasiriana nai na hamanongo ikao kazijala azimu shanga si wakati wandu funga tane mata wandu wavuke rudire amini ukabano uwade nguo hunu masiwani enamroya ya renge enamna ya hifadhi hai rais wa dawla hansiwa ya hifadhi
arihifadhi yahifadhi unono wa hatu yahifadhi msomo wa hatu yahifadhi zemali za hatu yahifadhi hena limilikio abonge omliho yeye de dhamana yahifadhi hata dini ya hatu yende dhamana he dini abonge ikaha jahabu liyokana mwendemo jumani na mwendemo jamaani maudu wandwandi sore mawehiwa abonge dhamana yonge joka ya hae abonge yode maana ikao harengezi khatwa zinu hauri para bazima lijeri wonesi abonge nsokanza ni tekeleze amade na mna mufti ya sahabanu shay maulama ngwavanu ngwajo sharikiana harumase ngozini insha Allah Mwenyezi Mungu ajailie nyi wa Komori banyu haujimlifu ranzi nzuwani ranzi mali hata maore ekakwa jazia ngari wambao wazie ze jamane ze juma kakwa jazia abonge ngari wambao relewane sonti pia si wa Komori insha Allah kakartina dhambi wala kartina kosa Mwenyezi Mungu hasibabu ndezeno hizo enamnari aminio ihifadhi ya Yesu haya mwanadamu والله على ما نقول وكيل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله وبركاته ntina zinjizo hamba de mafundi wangu na wazi wangu hamba amina kalima nzima njozirisha basi nampare amanukaya nganyina ze ajiri za he jumone jamaa nongo nyomalahoni hanyu kamruge mwadi awasafiri mtu anzishiwa ze ajiri za he jumone jamaa wadoswali somo pia sonti pia robo mengo mweze ondhuri za jumana jamaa kodo uwade ekango lalisomade bamba ukaya reka wade amu reka khasu wade khasu do asam rumzima amu do asam ruwanji na mwarejo harumwe na shioni ujimbabi abange nampare amanu kaya kartu asu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sharitu ya Mwenyezi Mungu mengo mweze udhuri za jumana jamaa uwade reka wade wasa mzima reka wade wasa wenji reka nkodo reka mnaliponesha abanga sinaze ajiri za jumana jamaa ango tijikalifishwa singaragira mango wendo mide wa ndani utujo henda abanga madama mbogo mwambio neno njuo madama ramdishwa zero ngoka le badeli sali jenglo harmantino lali so sinza chere abanga garju bakiri sele malahoni hatu mide wa ndani ujo toy endongo iyo wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Toa ya mzee wa mufti yani para Shabanu udo amba ukaekano esa malike saru ngabo kwa mrongo tena ge mafundi wazionesa ukainu amri handani yake Mwenyezi Mungu ya kaurini kasisi ili arihifadhi haja swalite mri artawalia ya renge amrinu hautoi Mwenyezi Mungu bahe abungura mrisho watu to Mwenyezi Mungu Dr. Sajazi onesa banu ukainu yo hoka karende ra swalize juma de jama yo ibadati na juan shwaze thawabu waratoe abuntina zoenjeza itondo ukaya almuhadith bilinga wa lo fi sahih bukhari wa lo fi musnad al-imam ahmad sahih wana zoni honti wana sa mtazatu aisha wa samtu sallallahu alaihi wasallam kai jazinjiri anugo malahoni yabo ukaje basi mtume sallallahu alaihi wasallam beni mru zedo zinu za jiri wadeheli yakubali akanso dawoni ya aminuka la yusibana illa ma kataba Allah lana basi Mwenyezi Mungu mwanzishaje thawabu za shahidi Ibn Hajar al-Asqalani hakausherehi amba ukaya inu ungeonesa ukaya timpake mri afengeye ureze thawabu za ushahidi sheni mri akubale amri atolo ya kanso dawoni ya Mungu anzishiwa ze thawabu za mru shahidu har muslim inge Mwenyezi Mungu jorini amana harmaiti ngwajeli wasulimaure urohimaure utende jinsi walasa insha Allah uhise harmai dunia kamili Mungu ataua deunu rikayen rosonti wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa qudwatina ila Allah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Kwezi samahata mufti al-Jumhuriyya kwezi
Maulana Qadhi al-Qudha, kwezi fundi watu Dr. Abdul Hakim Shakir, watokvikao mhudhuria banu nyonti pia matalabat al-ilm rishia umparo wa rais wa daula ya ripara banu sonti pia ya kauja ya rambie azime kawa hairenge leo na de dekre ya isinyosu kwa leo mwezi 25 ya ho mwezi wa Mars ya ho mwaha zihizili wa 20 dekre rakam mengo mitanu ikauzia ze swala za jamaa ne ze swala za juma ohamwe artikli ya handani oharume dekre hiyo harungwamba ukaya hautaha rijihafadhi no mweneyo waho wade wahe coronavirus ze swala za juma ne ze swala za jamaa zifutiwa haruma ye ardhi ya Komori yonti pia. Baada yabo hamba ukaya emisihiri ya juma au emisihiri yonti pia nane mahala ha ibada wanadu kufanya za ibada ngeilazimuyo huzibalwa ze adhana ngeilazimuyo zadhiniwa ze adhana ngeilazimuyo zadhaniwa yabwefasi yabo dokaya imadhani ngujenda ya adhani wakati wa swala wa hija wahari yabo yabaye umsihiri ne namna zinongo zikaufanyishiha hautahari hashirsho wanadamu welewe namna he adhane kaokaya dokai madhani ngwendo ngwamba ukaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ala sallu fi buyutikum ala sallu fi buyutikum yani katupa rwandu yamba ukaya hayya ala salati hayya ala salah hayya ala alfalah hayya ala alfalah iyo kaitukaya yongezili hani hao shaye hamba ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah yabenge lazima yambe ukaya ala sallu fi buyutikum namswali homa lahoni hanyu ngebo hari yabo yambe ukaya namsaloma malahoni hanyu kwa wakati uja hari yabo yambe Allahu akbar la ilaha illa Allah iyo de namna ya adhana ikawadhiniwa haruma zinyakati hamada zinu ikao waru kwa tujua uhenda o haruma ze jamaa raisi wa daula haruma ya artikli ya bili o haruma ya azimainu hamba ukaya ini wakati situation jorekebesheha o wale unulawa gabajo utola dekreabili wahari yawe dekreabili hiyo ije ruhusu leo wandu warejei homisirini wakaye enamne kao doa ne wakaye namna doa kaya hamba ukaya hamwe artikli ya raruinu nge lazimuyo ya ishanshiwa hena mahale kao ilazimu ishanshiwa yabo inu amri ya raisi kao heitoa yabo nge lazimuyo sonse piaristei خاصة داسما طلبات العلم نجي لازم سنتي بيا ريسيته يا أمرينو ريسيته زنوزينو أبغى يابو دوم جزانو كايا وزارة يشوهلي هني هاو نذهب لزك إسلام ngerengao zedwa manazahayo ihensi wandu wajonjia homijini waelezeze nongozinu waonese ujub ya ukaya lazima rito mfaume o harmazo ngezikao dozahamba nane maprefe wajo hashirishoze nongozinu zontipia ili hasontipia arisitehi ye amreinu mnyezi mwari hafadhi no wade wajiriunu mnyezi mwari puwe neshari ekamgwabenze mguya salimishe Komor nguya jalie o wanyanyasi wazigaro wade unu o halmalesi wala hatula maore mnyezi nguya wabe unono nane miislamu wasi hanu wade unu o harmole ngu kamile mnyezi muna wabe unone kamgwabenze nane wala wasi ngaro wade unu hata watome islamu
Mwenyezi Mungu wabe unone kamgo abenze Mwenyezi Mungu atowele balinu haruma ulemengu haukaya sonti pia ngazingo utambiha no wade unu abangia Mwenyezi Mungu jovukisha emesilamu onti pia yavukisha dunia yonti pia no wade unu o wade unu lawe abangia abunariombe duwa ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rambiarika womba hamanugo hamada zinu Allahumma inna na'udhu bika minal jununi wal judhami wal barasi wa min sayyi'il asqam. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد المصطفى الفاتحة. ORTC. السلام عليكم وتكون تسي برنامج يا وسكوا لوينو كما العادة إنجيا وأويبا كيو هرما وادي وهي كوفيد-19 إنه أبو كورونا wadekao wene wa harmole mengu ngarume jela wana kimungo benze wade unu ulawe katu kamprodo angalia makati ya mwiso yano makande zile raza mwiso zenu kiasi ya wanadamu kaudu wazingaro no wade unu wanadamu ziwi majana mane na mugomirandaru na radaru wajausena wanadamu kaudu faraka na dunia wanadamu ziwi kume na shenda na majana marandaru na mengo mine na wanane uharimo ule mengo kamili yabo karo ani yabo ngamrajezo ngadomeka 436,159 wanadamu wazinga rono wade coronavirus harimo ule mengo kamili wanadamu 119,648 ndio wanadamu farkana na dunia harimo ule mengo kamili hunu wajao yakisha kaya harma NC Espany doarenga nambari ya mwado ya ndo wanadamu wafarikana winji haku akanga kiasi ya wanadamu zihiziraru na mungomiraru na nendo wafarikana dunia harma NC ya Espany ka uwabili mwao ngajamba ka NC ya Italy wa ima usiku wale wenu Kasim Afrika ya jana rikaribirilia haku harma hifadhi ya hezindo harma hifadhi ya he emijihatu lewenu edawla watia zinkabwa minduni kwa kufanya msaha waone sandondo yokaya ngebidio rikadimi ndondo wadeunu utswaswili harma emasiwa mararu yabaki uliho shesiwa sha maore hata basi alhamdulillah sheda dishila ndeshila wisho kazanje ziha ingaromo myezingu wala kondo zingaro wahondani na shifa njema waima liswala libaki hena mnayin Kasim hon maswani ngasheme zao ya ukaya uwade utiji wananyasi walio harimeti ya ula ya Faransani ngasheme zao uwade itiwanji sha zile raza muso zinu ngiparana ukaya ngabuwana wa Komor wazingaro no wade unu namna kamrungsha ngayo halisi ulio Faransa wafanywa taratibu ya confinement yani warosirohi hata wabakisho mwandani hao uwade uni tuwanji sha wana wanu wahundaka wakawadzima mrajo ile waje wanawakomorwano wajondo wadzima na mnaje atu wadeune mloka yuwazingara marhaba menji mwanama Abdurrahman ruhamba ukaya harmwesu ala yao iyo ikansi ukaya wanadamu wa Komori wanshio harma edawla ya Faransa wadu andikao wakati hunu andwado amba ukaya ewanungu wajuko siwaje hawado jambi yawa ukaya na abo sisi sitokansi baba mbadzima sitida wale kao ngasi hamaze maison de retraite sitida wala wandikao ngasi haruma makungumanyo tsayala ikaunga hunsanyo kabila zinji shasisi owinji wa hatu si ukaya haruma ya la mabangazo ya Komori wadu mbaba nuko si ukaya abo sito junjila wasi sha ridiwa zambabanu wadzima ukaya vala emanadamu mkomori ulio Marseille hau Paris hau Nice balangu fanyo hazi harumadaho ikaungilo na ndwenji
wa kabila zinji ye mwanadamu la tena ngufanyo hazi harumadaho ikao ngazwamba do adu hazi ka wandu wanu mwandu do henda wewa ngalia na uangazija wowenji hakuwa ku wandu kao henda wafanya mazi hazi harumema koko yodele kuhamba bonze la Marseille ani ngwedwa ifanya hazi haruma emakoko yala yabo ridiwa za ukaya bale mwanadamu ola gujokola wabo Abdurrahmani yende yafanya hazi hula koko hula wabala gurejeo dahoni shahadi wazo kabalaka hula koko shangu tsikodambo kanungo joko njiaje na sisinga sahaba ula koko nga buhifadhi ani katwamba do hako kongo tsikwa jifikira yeye bala yaliyo ndene familia sha ija upande huo esandugo unao kaya isawenea haruma wa Komor ikangwa enshio haruma ensiolaya haukaya oskwa jana tendena ufanya tabhith iho Faransa ngabo wandu ikao wakana shughuli kao ngarambo kaya besenga sila mifumo mili banu au kaya rangu Macron yato wa inulua kandu atirohe wandu atibuje ngetata station kabata andu wafanya shughuli sha wo wafanya ava ya heze ani zerongoka Macron hazamba umisizoni hunu wandu wala wende wafanya mashughuli sha ija wandu wala kanamba pia ukamsujwa kapia sha owinchi ni wandu wakabala wakati unu ngwaunawadi haukawa ndi waangaliwa tabuhithi za kitabibu owinchi ni hangu nuwade mimi tifanya hata tipara mzima ikao ngenawade hani hakikishia ukaya kweli ngamina uwade sha ima sisi ukaya owinchi faminzima ani faminzima kwa watsanganyiha yabo wongedaye na babahe na mdumshahe yabo mdumshahe ya kuhuja ya baluwade ule ya jato wailiwala haya ngabo wasatsena sha haonesa ukaya wandu wahenda pia mdumdu hazimzima de hansiwa ulodandwe koma sho wadunga pia wanikwa malala wakaka bati plus kejabidi warohe sha kabati plus hamwaze l'hôpital wanikwe malala iho Faransa kabati plus zo hansi yabutinda obahisha beseni mrenda unoka ngenu shange namba suya jadidi wamlokaya bale malala ndio adoloda hon marhameji Kasimu yabo oriela okaya kabati za ufanya mzaha ulihole wenu mnasam yokaya ngami suir ikalemelom Komor yekala ulama kama suir ngamakikisho kaya nsini yo wala tsinao zingaro wade unu kotula wala wade unu kotura mwangu ngeunjisha linamna yaonesiwa ekensi hatu irengazi hadhar lazima sisi maraiya rike karibu ni madhamana wa hedaula rike karibu haku ni madhamana wa honono rishie zenya swaza no ili Mwenyezi Mungu yarepukane no wadeuno Kasimu Afrika jana rikaribi lokaya ezindo ilazimu zibalo kibala ukaya prefe wa humjwaezi hatowe hatwa ya ukaya ezino ngazudo balwa saya kume za jio banda yabo hazi fashia yabo hazi ya mirekebesho ya uhosa wajao wala waheze bidhaa za nguo kabwa ya ndaula kaswamaka toa nrenge izo pia wazilo waka kuna ujo kayabo waimale solangu lobanu Kasimu ukaya jana karibi lokaya beke kejajuka aula ezindo za sambaziwa harumengazija mfano harumenzwani harumemali namna kaule wenu emiji wabakishe hula rusokale solan kalsija ngulo zero aukaya ngabo bidhoka ukazna parhani hayabo aukaya ngajamba kaya mfano amjo muwa opanambwana hahaya hansambu wao ngoduka na shereo aukanga ujina ole wajewa shuhuzi mbude ngojukona zenrovi nezelegium sheibaki ngamo bidhoka le wenu zonza zarumishihe ebe kejajuka aula le wenu chambre de commerce wafanya namna wabalia magari watsambaza izi bidhaa zile harumemiji banu tide chambre de commerce wao che ani wade unu nutswade kao mriado amba kanguli ndo chambre de commerce sha anrudinzere jeze yemijia hatu nana idaula ibidi wakati unu fikrecho kanzima do wade unu ani batike fikrecho tsido wade unu yabole uvumbwa example abo ya mijahi tsandaye ikao ongwa unerewe ba shayabo alhamdulillah ngwabo nsoholi waloniyo ngabo embude waivumba yabo tena ikao kwa tena shereo shango nembe ndo hula ani yabo hazijizo chambre de commerce kweli bidi wafanye hazijizo sha vahe prefe waikao
hende na usinyo kaya rangu saa kume ngeta hao vulu kubalwa ya baba he prefe ibidi zila hazi ikawa hamba ukaibidi ribe 4 saa kume ya we prefe bahe ibidi yafanye namna ontipia ya unjilio sisi jodore jai ye mameri e mazenfu ya mji ya hele bavu ono kaya eshor loni shodashi indukadha ishor tsoni sho ibidi rashtahe ili haina shiindo shisane shibalie shake jabidi we ulone shereo na tsambado ulone shereo unamwita nda yambedo balio ende ya uze yembude shaibidi wafanye barna maji okaya eshambude ngashibali wao ni wandwika wajihifadhi wajanisho itandaya vaesha tandaya shilawe yabo shende hamwe mbude heluka wandwala tuju washibali yao washihifadhi warudipa ke wandu washitunde embe nduinwe mdu ekomea kajaka na nuwade unu anizo hazi kao zibidi zifanyiwa rematwa bibu rawanu shamru de commerce nane daula na simaranya makatemu suyanu mrungu rambokaya unumbaliliwa himaranya harumi malaho ya hao ngendo na ukana mvuno nono aukaya ngajore jarma ensi ya Faransa sikale wenu ekarumwa Faransa hakwaku na bukangaro shiyo wanajasmu shiyo unu iwasuli daraja ukala wenu mjoba hatishiyo ho wanze lazima ya libela manda aukaya milwa tifanye amla siroi haroha armasi hatu zihadhar za nusorengwa ngizo hao namna kao wa komon wa shanga yao ngajora ngafano jana hadhar ya rengwa dekratole muhe daula ya uzia katu ze jamaa nana ize jumwa namna kama raya bomgwe benze ngizo ajabu sana mafundi wazama sisi ngaramba ukiutangazaji yebala la hakika kasimu hujijariba ya juma hujijarize jamaa na bora howade kwa tikomoro kartuishia kanga bumrazingaro yani nzonna mwalina ngazija kabasi alama ya kale uninga bumrazingaro ebanga ankitsema ngiyo haraka usonoma wa komoro mianjo kaya kabati mrujo subitiambe ukaya wade kwa tikomoro rako jaunriha komore rakabati manadamu ikao haparikana nuwade unkomora ukaza nsi develope uwade unjia wabiri mna wakati ngewa kojua mimi anono kaya tidwamba ukaya narlinde uje ngeruzihire ngaruzihironda hu kwa banu hija kojone honziani rangu kumrujoro hende mbahazini mimi anono kaya ye juma banu imkomori wikaja buhema tsoma halapia sha harenge ukaya ila yonao ila denje maba ani hauna mastajabu ekaleo wala wadekro kangariziweze juma ani ngabajishangaza unwa dende nwenda ata ye juma ya zilo ngabwandu enda wemboka ya bananu gwata mu kafiri ngabwamba okaya banwa de unu abango joja kunubarize juma shawadi waza ukaya banungabo ikausha scientifique shilobanu shitwali yao zanongoze nupia shitwali yao namne kao ekarizia ye juma ngiyo sababu yochongeza uwade utsenee haku hao wade utije izo deze fikira za hao shabanu mimi miti fundi wa Kiarabu weti fundi wa Kiarabu sisi hatu rifanya sensibilisation yabo efundi wa Kiarabu fundi wa kidini wakidini samahani efundi wa kidini de yabidi yafanye hazen kuu hauke ekaka simu hendi hamba ukayangubayo umsiri keriti swali shake no kasawa ne fundi wa dini ikaude uriswalizo ikaude utoema wa idho wanrueshia ikahaonesokaya vanungabo aya zambarungo kadhata kadha ikao zuzi ya inu sha mimi mwanadamu mimi kasimu anonokaya etikere kati tawa ize ayezo mbali shanje hufiwe roho rangu mimi akamimi kasimu ngamjoranga mfano narubaka wadi wakabanu wakautsinza nondo wadi wa kolera mndakana kolera kacha kusubite na msirini bali kono ndo ramashuhuli waraka husemi hono hata ndo bahi sibetsa makati makacha kono ramashuhuli akamraka urelea amsolo shuhuli nebe msujenda mwinje ndo na kolera kolera yo matabioni sokanga jokiru keniyo ijei i manifeste après yabose loka kwelizo onesabo lewenu zihadhari zinu zo muhimu nono ekale unaonro ambilwa senarmezo juma awara tsoli jama zisru kale wenu zo haramu almuslim aka ata ardhu nyitahirif Maka na Madina ze jamaa zibunguziwa namna kawate juma keja swali namna lazima kuswaliwa kafadhalika ino mauli ya umra huo ususilhani hakatu eka gazio ngefanshia wangabu meseo washashwa na damu wafanyao shanga mjaro mali bakia sale mahdisatu kasim hunu ngarombe Mwenyezi Mungu mgobenze wasifanshihe
mbaliliwa malahoni inyamba ko filma akaya ikatsa melu zabari hindi ikanu fanshe yabo wadengu yabo so parhania shanga mwanzo kadimi ikendo fanyisha ko filma wanungo baliliwa malahoni ibawa kumarungo joko nshije kasimu wakati kaule wenu wanadamu maisha hun komor wana hakika yoma zero nzwani mwalinga zija yoma zero ngalia mruli waralizi hizirandao auli waralizi hukume hawinji zi hukume ikaule weyo mkinishaka mesa wala haparo banki hawafanya découvert imkishaka le wenu ngena harama zinje zifanyoda honi ngena mbaba ngena mzazi ngena wana ngena ezopia ewa rongo joko nshije namna kaule wenu kilo ya bawa ngiyo yuwaswili majana maili na mungo minani wanazamba ha kilo yansohole ebende la wiyo rale mongo fukare kangulo volo ya bora le mongo shende kangulo arme mijanga zija ha yonde zila kazo rumisha na usiku kafadhalika na nongoza sai yebaka simungo noje le wenu fikira hindi rajo eto abantu no ilika inendo rendeha wango balili wa mondani ha imesha mkomoro yasingamanyi ya mwando banu isandi so zingamanyi ukaya wala nyanyasi wa yabonze kwatu joroha ngemraje ya hubiri ze famizaha ani izo sazihisa no. Mapesa yao katu njia hunu au karungo jizo hukuandu adwenda wetia hubalo vao kwatu jo waro yabonga ekrizi sayandisa hunu komor haruma wanadamu ikawo wenjo linda ukaya ngarlindao mnaria likao ngujola wabonze ya jari hui ya huize jamaa iyo sayandiso zia ranguga sina mfumo bana shale wa mimi hesu alea haho yabukuja kwa mawandu chote do arumishi wahazi na aboti wa serikali si wa prive shaon tipia no mimi ngamonu kaya daula ya Komoro kabati ze manye za hamade za fanywa Faransa shangabo ze manye zo hubiri ye mrohazi mkomoro wakati umu no. Ka mrohazi mkomori leo keja bidi aduambo kaya umwezi ufu shara njalibwa haukaya bo engu joko zamanda hukwata sisi nchwa mnukanga joka banu kao isto do jazija no yababidi leo daula ya Komoro namna wakenswa wafikiri ukaya leo narsifenjao narziejao narendejao shebidi tena yafikiri mru hazim Komoro ikao haina asubuhi gujuhenda hazini na abo maudu katujo kangu joko juhaje hunu hao maudu katujo kaya ezi tojiri kazi jiri yenga njoko enanda hu haukabo bankingu bayo no mahala ukamra unedafu yabo iso sazifu yabo bidi wakati hunu ya serikali tende fikirie haina mrohaz hawa mrohaz eke serikali ifikiri wa mrohaz yabo mashirika prive ndio wajibu wao wafikiri wa mrohaz hakuwa kati hunu mimi tijuhamba fikira bekeze mwenye ngizo kaze mwenye abahangizo wajua fanya avance ili ye mdumzimo lenda ya kolibazui kume ya libazui mengomira rwaba ha no shangu shindo ya hubiri famin sanu kume zilo haruma ihindini hae jukumu ya hae ngomokani yofikira wito wao yofikira joka aula le wenu ekaze mayengizo akabano rangusar ze juma zazilwa ze jama zazilwa ya mngobo za sazilwa ngaleli yao nasikar suzuombelea joka aula le wenu ngone soke joka aula ekaze mayengizo le wenu wanafanyiliwa mfano ulukale wenu lazima libwa mars en février na mars shando libwa mezimira ro hadzima ani ngadama kabu milongo patsi wao au mzima wangu patsi wao anyondi zonzonese ndizona kwanza nonese ani tsukaba nga patsi wao bomba jawade inudharura inutsukangu patsiwa tsimambo kahunu kabatize mwenye hunu mimi zonjo amba tsukango ni patso ho avance nje liba ukamsujwe kana njoko ya liba eke emapesa nwan liba wayo sijati tsinzangu naam sha na kedharura yoke heli rengoze athari za hatu heli rambo kandwa hosemi hono shaban mruho samhono naam ikange namo ikakutsina mongo joko samhono je yode mane ka wanrohaz ikaungwa fanyo haz hamwe mashirika ya daula mashirika binafsia onti pia waangaliwe wakati uno ukadwa ajotsongeza waangalie wala alhamiza hao ikao ngizo malahoni haukayabanu komo ani hunungazija naam besezo nyangumba bititi shanzuani na mali okwado linda mrulo manga owinjini hao no shaulindia wala ze
saleri za kiserikali za kibinafsia yala madini yao yode yakwati na mapesa hawinji shaba na ba wakataraja unu ikaya ministri wa hunono gufikiri malalao sha ministri bahe wahemali ibidi ya do fikirilia wanadamu eheli wajoko yenshi hususan doandwa hazi hususan mashirika yanu yamboka ya kibinafsia le waloneze deti zizilwa mbabi ile mnariel walona wahubiri wandwa hazi maramenji kasimu watukufu wa ortese ngarandi yao harma ili bakale musulahe mhadisatu wasikwale wenu sabuzi keru kadimia arahana ubonesa wadiunu ngotinza uchero nono warmo lemengu ze hadar alhamdulillah dawla ya Komoro ngozirenga bal usikwa jana kasimu msijoka kaudunguno nono mhuwa dawla hanjia nguzungulio nono harma zensanasa za hezembwa za hisho social zwani malani kao wa Komoro ula wa wanza watalia haku wende maore wende nzuani wende ngazija namna kao zevedete nezirumishi hao shan mhuwa dawla hazungulia rumezembwa zebala la kumsafara ula unokangu na faida usuluma Komoro ngwana faida li initiative rais wa dawla alimamazala Asmani Erenga afeta Tamimi Chishangaya ukaya rekofikiru kaya ngujwenda ya jibandaze ya kehobeti salama ya duere wazo beti vaheyambo kana mfenja mtifenja usha nge sur le terrain leo kajenda ha politiki kabati mrujo mwambio kaya vanu hende yambe wanzwanu kaya na mfanyirungo kadha shahende ho wade vanueshi komo shahatu kamdungu tuladahoni mnamboka anajwa manama habari yabo leo hende mgujuo ezisi wa habari leo nge mkilishokaya hakaya mwazinu ziko zambwa yabunga jwambuka hadisi ndaena magarde wa heziko da wala walozi leo hakande na wandu wanualimaji ikao ngarujamba ukaya wanduja wala wandujo pashe videto wabiro milimani hula yabunga rona ukaya nari shukurie izo rais wa dawla yafanya haukaya hafanya namna yoneso kaya banuwade unu nuwade muhimu leo hajideplace sha lidao marunda kao marunda yayo dawale kao ngazomba de maguvernori wahezi siwazo ziraru haukakara isi hende nzuani yabo hadisi dene guvernori wanzuani gujo hadisi dene mumali hadisi dene mgazija yabongetsa hao rishukurie zila juhudi kao hazifanya osikwa jana baramenji watukufu wortese ekasima firka ya ngabo suala kao karibir liabanu noni de suala la usiana na uhubire marai au kao kone sokaya tkasla zabanu ya ka ekale un waziri wa hunono zembanaza haikatusi wa katula ndota tartibu leweno Komoro yatukumulano wadeun ekendo kumulano wadeun ya ondeka saha hajihudumu haumtapilia shaun waja utsin drone saukaya waziri wa hemali lazima bahe yatilale yafanye nazofanya shaka simu ngar aminukaya insiatu ze swarafa zo nchasha ku ngajwa makani ngabo crise makatemu suyano akayo mkinishia janvier wandu aliwa mwezi wa février wandu aliwa avril mkinishia ndo hamadizo ebake jachuka aula lewenu msujua yofikira kichuka aula lewenu edawla wala urumishi wa huu madhamana wa dawla raguma waziri wasilma mudir wabuguza mbabizi la thamani za hao tukazo ngwazitu wao ngwazibunguza hedharu rainu lewenu mdakana litiri majana maranda ya mafura ya tike yakana tiji kesi petike subafuni izo pesa bunguzio zangaliwa okabantu gabo Komoro ufanyo hazi ulilo ya libwa ngabo Komoro utofanya hazi hata nemwazo ya enshi no Komoro ujoka na uhaiti mama suala yaho hiyo yonde la rondo rebirli asha anjokaya kabati mrukoi hanza salakante ya kurahnami ni salakante no katuwajwa hunu ima pesa ya kokaya harume finance yo hunsanyiwa pia no msafaro fanyiwa no zerongoza salakante zikiri yabo yedawla ujokaya inumba hinu muhimu harumwa Komoro kwa Komoro wansi pia uhanza waone salakante ujokaya ekako hajaja yueshe kinku haruma idawla ya hatu yabo ingone salakanti wompira wa mdu iserikali wa jitole yao hawe minister wa mali ya jitole yao yafanyo henazo ufanya hata hatua mamilioni na balandu kwa jalibwa sha wewe ukaradhi
ekakujalibwa nohambilo kae sala kantre shindi ani hizo deza kweli ani kujaparona mwanadamu mkomori haumro hazi amboka bamba ikarjaliwa na bunga tsingore kama milioni rebahiza wanduja hunu kujaparosha mwanadamu unu ya zamba fatsuzo wade unu ani yabo hena shijokaya ikao shilasho jibiza mndu ukabanu ritilimengo mitsanu za mafura ukotini wa mwezi ilanga bo jibizi wao ndio na msafara wa homo wenyewe utahondwa hapa sha ekazi karitilimengo mitsanu aba hazifanyiwa 25 ze 25 zila zibe hakozepu ilikuwa zepu tsamloka kwa legarika jajwa la roha baka bati mafura haya yani mapesa ikao mruni kiwa ya mbali ya minsujue namna mndu akoni kiwa yeke mnariali wala harengo ngemkishoka zima jana maili haina waziri kana petike ngemkishi hao nartuhamba ontipia bakartujo nikiwa na utso nikiwa sivumbe mawaziri ba mnariali wala eka harengwa henjezi ziwaze dispensary zilo harme mabavu lewe ze dispensary jokaya kabana kwambilo kaya wapuza mnahiri wokansi o dispensaire kano kwa mlokaya lewo mnaitanda ani ngono kamro ndo urgence emrwala zwabo nsi na bachonda bolo beke maparila ya jehansiwa ani miti jwamba ukaya fikra ya huyo njema ala ya huyo njema ibidi ya daula heli wafikirio ukangu wafikirio kwa jalala wafikirio o wanadamu wafikirio o wadeunu warudi wafikiri ukaya vanukeno ne kayandro vanu shamtswa minuka mitsa minjo kwa jandrema banunga bo mawaziri ware manana marais ware kairi ezihui jana nikiwa okazi wishiri zilanga nikiwa heze pleziri au heze hazahangu kairi nzitole ili maudu owadeunu tijwendore meze arhamiza hangu efikira yo njema na sikartu hamba ukaya zinzike dahari shazenu zikae haruma omudaunu ikaonga rombo mnyezi mgwenu shukura jabanu kutodamba indemiso ya mwisho babo wadozia yabo kama wadozi ya maudu yabo kana hamba tini kwaza na mali manuka simu kaswa sulia wadujuzi mkomoro hato enyehahi au kaya wajiri sikloni akenet shahaina mrumishi wa serikali akawarenga waralizi hizili kado mbili harimo msharawa hae no isaidie wankole wendu wajilioni makafa ya hekenet lewe hinu Afrika ya ija wakati sena wala walona nafasi nene arme daula waliokaya banuinu nafasi ninge jukeni yukani urumia walioko wade waswili kenaka utsahulona nafasi na usuna nafasi shahunu waja usuna kasimu mrumishi wemlukale wenu habaki harimadeni mrumishi mkomor habaki harimadeni haukaya kabasi mrumishi ulio na swala mfano warumishi walio harumaleda hula matangazo la ortese ke arba kube ngojondo wakaya amesabo nzima ndio tso hilo ni banki au SMPSF na hunule wenu rujohanze kama wabenze waziri wa hemali yafanya hata libando mezimila au miraru hawainu hedharura yinu babo wala leka wananyasa SMPSF jamaa ndongo hindi hezata kuveriso badiabo ekalonga batuloma mapesa ya dharura kema pisala nchuba bahi shema pisala ngani na hui umati wangu ngana hui familia yangu na hui majirani ukaba sihanzana siwa kumora alhamdulillah mbabiyori haniyo sihanzana sonsi pia ekale we malila tenikiwa yarudi tena mrunge na découvert yende yarengo opost yaba hunu fedend kereka kaja tolo badi banu ekema pesa yanu ngatolwao yabo mahadisi kaunga fanyiwao harumaze banki ngafanywa ne daula ngafanywa ne mashirika prive ani yotironka ngardesido ja ushao mahadisi ka ngafanywa ili watike mzimo jokoza leo daula tikoze shirika kibinafsi atikoze ze banki zitikoze vangu mimi raia ikaonga nifanywa hazi ntikoze yode ile mahadisi yako fanyiwa yabo leo eka lewe bankiru dendere ngede kuvera hawirenge kungabo wafanya credit masalarie kao hena usikumrialiwa wendo yenge warali jana umajana maili yabo kemdo la dwanzara ngewaba yabo pesa la nikiwa katina tafaida kerata kekaja tolo shaban mansigo do hamboka ekaze mwanyengizo na kangizo ngwambo kwatu ufanya bungu ajidhulumu osha kwatu dhulumu emaranya shangwa jidhulumu wa ukaya mbendo kayabo idoli na mwenzamo shaka mimi sikojo kaya maudu mikasimu nganjoko fariki wasubuhi bahaba ni mbendo mradi loni yonsi jodo hula hata aninja jodo fikirongo chotsido sido yangamiza tehise pia shaka leo
yanuma pese kanga mjoka ngawe yabo mimndwa hazi nifanyao unortesa ntijodovumba hunudaho ni mrwalio unortese tijokaya nganlibazi hukume leo tsadeti libazi humengo miraru shemezi mili jao ikawa de utsokaka uja shabanga mina mbabine hansi ya wemezi mili la nanikiwa anjukambe beke wa homon liba shanga minemba hindu ngaminemba nso londani ngaminezi ndondani shetikeleo ngarjamba ukaya wala wandrikao ngwa bilwa zerongozinu itikeba ngari wa agreseo shangara mboro ngwikao ngazanzozi ni hui zirudizi mhui barameji Kasim Afrika ya wakatar kazio sauhisa shajana hautunduzi ngemkinisha kaya waja ndrege ya bali ya malalao na woka hayaku msuja ko shinsunji lo malaniho ati tiko aeroport wakati ndege haja tijundu aeroport na wemana na kwendo aeroport miezi munu swami tifikiru kabla bakoja mabiria ndudina mbe asheba no serikali ngwa rifanyao eba ngwa tswamba kisho kama sira ya haja hao kabajaja badeka watu la mahala njajwana njia imndwaro au kwa toro makarto kujaju izo nsuju sha voliaja jana Ethiopia ibali ya malalao ya tsoma shashi ibali ya makarito kerensa be malala bansujo shatula buhari ibali ya makarito menji ya tsoma shashi ya waswili jana ya rengwa jana shado tsokaya heli mndu akonema karto mndu akonukanu malalao besena kaska na anindezindu zo zaho wade unu edo tsokaya evoli jatsi ono hematso hangu ibalia makarto yayo besabaha ngendona veho amaze l'hôpital aunga au ministère wa santé marawe menji watuku fortese atampaka na banoro kazo kifu libakela usiku wa lewenu ngaromba jalla wala kamgwa benze haina mwanamkomori ya bokandu ya jihunrao ya leo ya kaya ze karar za rengwa ne dawla za uhubiru wanadamu za ukadimi wa deunu zinu karar za dharura ngaromba jalla wala kamgwa benze riswa swili hamana mneza ntika lewenu za komelwa naombe jalla wala emasiwa mara ya baki ya sikomelwa no wadeunu bal eshe siwa shamaore shedadi shiliyo shibaki tibete na Mwenyezi Mungu yawanike shifa ushema ngarume jalla wala kamgwebeza ruhundani arma mahadisi ya mada yanu au mahadisi kaule wenu ngajun jarma meshehu wa Komor au kausa yu uwadu sawlawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kasim. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, les gestes les plus simples sont les plus efficaces. Lavez-vous régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les après utilisation. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. En présence d'autres personnes, restez au moins à 1 mètre de distance, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Évitez de vous toucher le visage, les yeux ou la bouche. Si vous avez les symptômes suivants, fièvre, toux, difficulté à respirer, appelez un médecin, ne vous rendez pas aux urgences. Pour plus d'informations, que vous soyez à Ngazidja, Anjouan ou Moéli, appelez les numéros ci-dessous. ORTC. ORTC.
Enjizi wewa ni hombesa tikumbara iniki naisha Itongo tijita mikone no ti ujagara shantubadilisha Enjizi wewa ni hombesa tikumbara iniki naisha Itongo tijita mikone no ti ujagara shantubadilisha We uniuwaye mato mrajintu mona Dashibi showambango wanzo Nabantu shina faifakara Deniyeshe nawe mahaba yangu Yatende na maji faifadinu zinadakwa ele Faifa roho yihusama Sidulu moroho Jema kazigo lobonda wena ndizo wanyo Engenje maye naziliwa tichosaidisha Jema kazigo lobondawe na ndizo wanyo wanonisamo Engenje maye naziliwa tichosaidisha mjumweza hao Faifa gamtabo sama Enibimina kurenda Bangawe tongeza yangu Maisha mema ni unao Faifa karande niyeshe nawe Mahaba yangu yatende na maji Faifa ninu zinadakwa ele Faifa roho yigusama Sidulu moroho Toujours avec toi, Faifa, tu vois, je tiens à ma promesse. Où que tu sois, je serai toujours avec toi. Faifa, tu vois, je tiens. Merci. DC. Leo ngasimamisha nanyi harima shepindi sha diasporama ipindi kao shandaliwa ili shi balie mafuvi kao wana wakomo walobonze waraliyewe Komoro. Maraba menjido rimboshirioni harimo ishipindi shahayu sha diasporama ipindi kao umuhimu hasho ngamzijuao ndohonesa inkaro wanisho wakomori wali umbula ya walo manga waraliyewe Komoro. Leo ndo bahati yokarke sina mzima
miongoni mwa wana Komoro kao waishi harmansi ya Ufaransa wafanya maisha yao hiyo warenge karari orje masiwani ngasina zuki watu au mwananyasi zaidi naban kao juliana hai simula shawadini zaidi mwananyasi shawadini assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Leo ndo bati ujarike sina we ri hadisi mbavi ri hujue wa Komoro uramwe ri